Miankanio IBC nirukirite nindi mwerekerayo mbecha iria nindi siasa babatire kwitha baitumaira na arabati batire kwitha baikuluka kiriochi bakura onde tatengirete thurano ni bia 2027 becha inende itari kuthingatira wingi bwantu na kinyone ne boisio kila muntu endi akwithira akiura kyakura moroto yo mwerekerayo nindi kuthiatira gichunchi kya 84 arane ndi katiba yethirite kya ya IBC nya ya kuthimira mbecha ile tumika kire kampeni kenda kugeria konganania arwiri bagiti onini ngwana ndi ndranite ronoro Zimbabwe Njama yithurano na miankanio IBC nende netumeretie watho bwege kigina kila muntu ambika kwithira itumaira kire kampeni cha kithurano twetete na mawirane maurongo na yange atikurirwa ni siasa nende kinyani babatire kwithira nendi baitegaira mbechira bakwithira baitumaira bategete mugaru na watho bu tukiambiria na giti kya mutungeria wa ndiguru rokwenda kuromba giti ki netikiretwe utumira mwanka chiringi bilioni 6 milioni ya nare 12 ngirima na 5 ya 43 na chiringi ya nare 33 waga milioni 500 tumiri yankiama iretungiretwe ni Erastus Edung Ethokona netitena mbere na utariria kigina kira muruiri giti kya useneta ungabana na kinyamo bunge wa Mwekuro County abatire utumira na atakulukithie Kaunti ya Meru ira iri na unene bosko ya kilomita ngiri 633 na wingi bwantu milioni 1,545 maana ya naye 14 urokwenda itikia bimo bibi 3 na itikiri tutumira mbeche itiokuruka milioni 80 cha chiringi maana ile ya 90 Neo kaunti ya Tharaka Nithi ikirwe kabi ikire milioni 32 ngiri maana 3 ya yili na chiringi maana ili ya 17 kaunti ya Embu milioni 40 chengiri maana 5 ya 39 cha maana ya na 58 Isiolo milioni 90 chengiri maana ili ya 83 chiringi maana 69 ore Nairobi yethirite gitikira kwa utumira mwanka milioni ya na 81 ngiri maana 312 na chiringi maana 8 ya 85 kaunti ranene Buruande ni andugura Kenya niyo ya Turkana niyo igetikirwo tumira chiringi milioni ya na 42 ngiri 77 cha chiringi maana 3 ya 89 na nende kereisio bunge kaunti ya Meru iri nabyo kenda igembe centro kia wakanya kamurigiti kia bunge utumira mwanka chiringi milioni 24 chengiri maana ya 29 maana kenda ya 95 igembe south milioni 20 chengiri maana 5 ya 27 maana kenda ya 46 igembe north milioni 22 ngiri maana 8 ya 52 maana 5 ya mwanja Tigania West milioni 19 ngiri maana mwanja ya 16 chiringi maana 6 ya 39 Tigania East Kompuru Ontwaburi milioni 22 ngiri maana 3 ya inyanya ya na ya 70 kaunti ya Tharaka Nithi mara milioni 18 ngiri maana ile ya 18 na chiringi maana ile ya 35 Chuke Gamba Ng'ombe milioni 19 ngiri maana 8 ya 86 na chiringi maana 8 ya 30 Tharaka milioni 21 ngiri maana 6 ya 65 na chiringi maana ile ya 20 Tugitandeni akaunti ya Embu manyata milioni 21 ngiri maana 5 yili na chiringi maana 3 ya 70 Runyenjeza milioni 20 ngiri ya na 21 na chiringi maana 1 yili Mbere Saudha milioni 22 ngiri maana 8 ya 54 na chiringi ya na 79 Mbere North kwa muthende mururi giti agetikirwo tumira mwanka chiringi milioni 18 ngiri maana 6 ya 10
Kaunti-ini ya Isiolo urakwenda giti kia ubunge Isiolo North netikiritie utumira mwanka milioni 53 ngiri mana ile 17 na chiringi mana 770. Isiolo South niwe milioni 37 ngiri 78 na chiringi mana 981. Madhabu ya teringi utheri kamiti ya Triple E kana Rastas Edung edokon idirite nende kiringa madhabu ya ikailinto mwanya biri amwe na unene bokonto amwe na winge bwantu barabakarano wavata kumenya ni ati kinyaru eri ite BMCA kinyafo nevekeri kabari kirimbe chira bombike kwedira baitumaira ati wanatuambia agenda yao ati ni kuleta kisirani. Phineas Imana Ndato Cheweru.